नाज़रीन, सकरन भरसां दरगाह पीर ज़ाकरी जो 125 रूहानी इज्तिमा दरगाह पीर ज़ाकरी ते थी गुज़रियो। रूहानी इज्तिमा में पूरे मुल्क ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां हज़ारे अक़ीदतमंदनि ऐं मुरीदनि शिरकत कई। हर तरफ़ ज़िक्र अल्लाह जो विर्द जारी रहियो। रूहानी इज्तिमा खे दरगाह पीर ज़ाकरी जे गादी नशीन सैयद मोहम्मद मुनीर शाह ज़ाकरी ख़ुसूसी ख़िताब कयो। उन मौक़े ते नाले वारे उलमाए करामनि मौलाना मोहम्मद अकरम सईदी, पीर अकरमुल्ला इलाही अल मारूफ़ दिलबर साईं ऐं ॿियनि उलमाए करामनि ख़िताब कयो, जॾहिं त नात शरीफ़ ऐं ज़िक्र जी महफ़िल समेत मौलूद पिणु जारी रहियो। रूहानी इज्तिमा जी पुॼाणी फ़जर नमाज़ खां पोइ दरगाह पीर ज़ाकरी जे गादी नशीन सैयद मोहम्मद मुनीर शाह जी इज्तिमाई दुआ सां कई वेई। इज्तिमा दौरान इस्लामी किताबनि जे स्टॉलनि समेत ॿियनि मुख़्तलिफ़ शयुनि जा स्टॉल लॻाया विया हुआ। इज्तिमा में थैलिस्मिया केयर सेंटर नवाबशाह पारां रत जी अतई जी कैंप पिणु लॻाई वई हुई, जंहिंमें वॾी तादाद में मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि पारां रत जो अतियो ॾिनो वियो, जॾहिं त रूहानी इज्तिमा में सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्तु कया विया हुआ। रूहानी इज्तिमा जा इंतज़ाम मोहम्मद नवाज़ ख़ासकेली, मुनव्वर ढिल्लू, अली मुराद, जानी चौहान, हाजी इसहाक मंगसी, उस्ताद परेल ऐं ॿियनि संभालिया, जॾहिं त रूहानी इज्तिमा में आयल मुरीदनि ऐं अक़ीदतमंदनि लाइ सॼी राति लंगर पिणु हलंदो रहियो। वधीक तफ़सील ॾिसंदा SMC न्यूज़ रिपोर्ट कुर्बान उमरानी। शुरू कई जेका हुननि जे हुकुमरानी लाइ, हुननि जी बादशाही लाइ, हुननि जी मौजूदगी लाइ ज़रूरी हुजे, जंहिंमां हुननि खे फ़ाइदो पए ऐं हू पंहिंजी तख़्त रशीदीअ खे, पंहिंजी बादशाहीअ खे ऐं पंहिंजे हुन हुकुमरानीअ हक़ हुकुमरानीअ खे उन मां ई साबित कनि त असीं उल अमर आहियूं, असीं हिन धरती ते जेके अलाह जा मोकिलियल हाकिम आहियूं। पर असुल में ये कोन उहे हुकुमरान मुसलमान तो ज़रूर हुआ, पर यकीनन ज़रूरी न आहे त हर मुसलमान हुकुमरान सुठो बि हुजे। असां तारीख़ ते नज़र विझंदासीं त असांखे अहिड़ा हुकुमरान बि मिलंदा जेके पंहिंजे दौर जा ज़ालिम तरीन हुकुमरान हुआ, पर उहे मुसलमान हुआ न। जेकॾहिं असां तारीख़ जे सॼे मुतालियो कंदासीं ऐं जेकॾहिं शुरू खां वठी हेसिताईं ईंदासीं त मां सोचां थो त इहो लंबो चौड़ो हिकिड़ो बहस थींदो ऐं सम्झण जे लाइ मुख़्तसर कंदे इन बैकग्राउंड खां पोइ पाण थोरो मौजूदा दौर ते अची ऐं इन ॻाल्हि खे मुख़्तसर कंदासीं। अपने लिए इस्तेमाल न करें, ये हमारे रूहों से निकला हुआ नारा है, ये हमारे अंदर की आवाज़ है, आप उसे सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। मेहरबानी करके इस चीजों को समझे कि हमें किस तरह से खूबसूरत दारों में 98% 98% हम मुसलमान हैं और हमें अब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अब हम जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस से रसूल करेंगे, हम रसूल पाक की नामूस की हिफाजत करेंगे, जिसकी हिफाजत वो खुदा कर रहा है, जिसके लिए वो कहता है मरफ़त अल्लाह का जिक्र है, जिसका जिक्र उसने बुलंद किया उसको आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आज से 1400 साल पहले कहा कि ये आपके कानून, तब कौन दे रहा था रसूल पाक के अज़मत को तहफ़्फ़ुज़? उसके अज़मत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला वो खुदा है, आपके हाथ में नहीं है। आप इन नारों, हमारे खूबसूरत नारों पर, मजहब के खूबसूरत नारों पर आप अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। मैं समझता हूँ ये चीजें जल्दी समझ में भी नहीं आएंगी, लेकिन हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि जो चीज हम समझते हैं कि सही है वो आपके सामने रखें कि कम से कम आप अपने ज़हन में, आप अपने अक़ल में, आप अपने फ़हम में उन पर सोचें। और कल जब शायद हम और आप ना भी हों और ये चीजें हो रही हो तो दो तरह से, एक तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये बातें किसी ने कही थी, और दूसरा हम पर भी फर्ज होता है कि हम ये बातें करें और आपको गवाह बनकर, गवाह बनाकर ये बातें करें कि हमने शायद वो पूरा फर्ज अदा नहीं कर सकते,
لیکن بات پہنچانے کا جو فرض ہے وہ شاید کسی حد تک پورا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری خطرے میں ہے جو آپ نے ظلم کے نظام کے تحت قائم کی ہوئی ہے. میں کھل کے بات کروں گا، آپ کو سمجھانا ضروری ہے. ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ سمجھائیں کہ دین اور سیاست وہ اس طرح سے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کیونکہ جب تک وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی آپ ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے رہیں گے. آپ میں سے بہت سارے نہیں بھولے ہوں گے جب پاکستان بن رہا تھا تو چوطرف ڈالا لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی جو بھی مسلمان ہے اس کا نظام جو ہے وہ قرآن کے تحت ہوگا، سنت کے تحت ہوگا. لیکن جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اس کے نتیجے میں آج 74-75 سال ہو گئے ہیں نہ ہمیں قرآن کی حکمرانی نظر آئی نہ رسول کی سنت کی حکمرانی نظر آئی. تو وہ نعرے کہاں گئے؟ ہمیں وہ چیزیں بھی نہیں بھولی جب نظام مصطفیٰ کے خوبصورت ترین نام پر کون ہے یہاں پر؟ کوئی مسلمان ہے یہاں پر جو لفظ نظام مصطفیٰ کی مخالفت کا تصور بھی کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر نظام مصطفیٰ کے نام پر جو چیزیں کی گئی میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. پرانے زمانے میں جو دوست ہیں ان کو تو سامنے نظر گزرا، لیکن ہمارے جو نئے دوست ہیں جو جوان ہیں وہ بھی تاریخ پڑھتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں جہاد کے نام پر کیا 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 گیا، ڈالر دے کر کیا 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 گیا، اور کسی ایک مطلب فکر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اسلام کی آڑ میں آگے بھیج کر اسلام کا نام بدنام کیا گیا. اللہ نہ کرے یہ جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ جو آپ طریقہ اختیار کر چکے ہیں اور جو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ہم آپ کو خبردار کرتے ہیں اور عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اسلام نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. یہ تو وہی بات ہوئی نا جو ایک تبلیغ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہو کہ بسم اللہ جی آپ کلمہ شریف پڑھیں. یہ تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے روح میں ہے کلمہ.